سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنايو لومو كم وترو نعلمنا فتشنا انتي يقبرالو انتي بحالالو نابي خيادالو انتي زي يقبرالو كنرينا مچم دونالد ترامب نعلمنا بفلاي نزم عربا وعالم قد عبيلو ولو انت تبهلي مجنانا يكونن ازخا درو ابتا كرسناي سلطان كوف كيبلي وايت هاوس كي اتو خلو زغبرو زلو لو تيزي every day هذا عبي announcement زغبر زلو ازخا زمس زلو 4 عامت كسع كني لو كلو كم زغل زري بكل منقدينا نرزلنا هذا كابتي بزح تسبيت تقبرلو نقداينا يوكرينيوم اجنداناتو مخفتناتو نسي كون زغل مغنياتو قداينا يوكرين إذا بس عالم سألي زلو قدايو هذا جيني أنه تدمع نفس وكف سب أبل قرن عالم زلو زسمعيو نيكولاراو كينات كل عالم زلزغلبو سو كم تزبلو درو حدش تليفون حدش ركب بتليفون مس زلنسكي جيرو خمزلو ناي يوكرين مرح مالتيو ابزر كبزي فلوي كستا تاغاتيو منيرو اتستبحل ود ما نبعلم اتناتو اجندا انتاي كمسل كم زغل زغلص ينيرو ازي بتحادو وغن كنرخلنا فلاديمير بوتين زلنسكي كلتيوم دما كمون مرحتي اوروبا اب كونفرنس بلو اب استفلالي كونفرنس بلو مزي ناي دونالد ترامب ابغاغسا رينا كل بحد خنريو كنفتنينا لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار كومنت مصحف اقداس سنتالو نزي channel نزي صحرنا دما كبرنا هابكم دغفو ناب كالو دما يبصح ثانك يو فيري ماتش مجمريا بايدن انت يقبرالو بوني جمر دونالد ترامب سلام كتصر كله ممحدارنا بايدن كنت يقبرالو Administration says it will rush the last $6 billion earmarked to Ukraine before the inauguration. The lame duck president can give Ukraine $4.3 billion worth of Pentagon weapons that are ready to go, and has $2.1 billion on hand to put in more orders for weapons with US defense contractors. It often takes months for American weapons to put in more. بايدن أبزن تريفنو زلوا كلتا ورحي بزتقلات فمنقدي ناي 6,000 بليون زخون أصوار كبوك غلالو ني يوكرين إذا دما كفال نايت بلان زنبريو سلازي اتاسلت عنو كي تودت كلا بقوية ناي 4 بليون أصوار درو ناب يوكرين خيط كم زلوه قبريو 3 بليون دما كونترات أصوار خجزي كم زلوه غيرو قطفيو سلازي ناي 6 بليون بأصوار عزيب زحويزي عزيب زح أصواري of course نتعودو كوينات كغيريو إلا أنا حسب يكونن حساب حج كباب 7 بليون نابز وارت رايز خده هيباتو لان يوكرين سلازي ولا حنت ترجم كمص ايكونن جن ايدوم نخيبو من البات كحجز خل خون بزو خين باتي ماي بايدن ادمنستريشن ابكلوتيو انتخونه يغاي زلونه تكوينات نمقصال دونالد ترامب نسلام نتكوينات طونو بالكو غاي خلو من محدار ناي بايدن دما ستيل نتنزلاتو غزي كساب تاني مودا تا ساعات نتكوينات كم زغطل كقبر يقاي خمزلينا نرزلنا زحزن تاريخ طريقات ولزي اوكي زي قبروا له متى اصوار نمنتاي معلق وعليس كنسمع orders for weapons with US defense contractors. It often takes months for American weapons to make it to Ukraine's front lines, and Trump might be able to halt the shipments before they get to the battlefield, as that could be the last aid the nation sees from the U.S. for a while. President-elect Donald Trump has not hidden his disdain for how this war is being conducted, or his respect, perhaps, for the Russian president. طيب لسنيهم اتصور ولا كحجي دون بايدن حراي لونتلو اتصور نكسرحن كدالون غزيه سلدوسد منال بعد دونالد ترامب كرخا خبر لي خل ما تطو قبلون يخل خون سلازي ستيل ام خازينو زل حفا بيركا موسى سلازي كون غزيه سلدوسد منال بعد نقولي دونالد ترامب يرخا خبر لخون دونالد ترامب دما سخون اتصور كسدناو دليت كم زيبلو غليص نيرو غليص له Vladimir Putin. Joining us now to weigh in is host of the Daniel Davis Deep Dive on YouTube, Lieutenant Colonel Daniel Davis. Great to have you back. Good to be here. Thanks for having me. So do you expect we might actually see a change in foreign policy with respect to Ukraine? This is something that many Republican voters and some Republican politicians have talked about. J.D. Vance has talked about, the vice president-elect, charting a different course, playing some role in persuading Ukraine and Russia to make peace, even if that... So, أبتعت محضرنا دونالد ترامب ناي بوليس لو تكلو ويونز ناي أكايدانا أمريكا يوكرين بزملكات لو تكلو الكات جمدو مخنياتو بزحات ريبابليكان ولا ون مختل بريزيدنت دونالد ترامب إذا كنا تزتو كل كم زلو أتريهم تزاري بميرهم انتاي يقمتنا تكا. Comes with Ukraine having to do some concessions, and Donald Trump has, I think, gestured at that idea as well, and obviously has a
warmer relationship with Vladimir Putin, or a relationship that many in the mainstream media have criticized. What do you actually expect to see from the new administration on this particular front? Well, I mean, first of all, you have to look at Trump directly campaigned on that he would, quote, end the war in a day. So obviously that's hyperbole. Nothing could be done in a day, but his claims were repeated when he met with Zelensky in September, in the latter days of the campaign, where he said, standing right next to Zelensky, that he wanted to have a negotiated settlement. He wants this thing to be done. He wants to get Zelensky and Putin together and have a conversation. And there's no reason to think there's anything different today. I actually was on the phone early this morning with the senior Trump advisor on foreign policy, and they confirmed to me that is still very much his position. I was told that, quote, that Trump believes that, quote, war is a... So, again, ከም ዘነፅርዎ ዘሎ ኣብዚ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጎስጓስ ናይቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናቱ ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ውሽጢ ቀዳመይቲ መዓልቲ 24 ሰዓት ናብታ ኦፊስ ዋይት ሃውስ ኣተወላ ጠጠው ከብሎ ምዃኑ እዩ ነጊሩ ዘሎ። ኦፍኮርስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ነገር የለን። ብሓፈሻ ግን ሕጂ እውን ድሕሪ ምምራፁ ገለ ካብቶም ናቱ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣድቫይዘርስ ዘለዉ ተራኺበ ነይረ ብንጹር ከም ዝበለዎ ሳቶም ኢሉ መርገፂ ኣይቀየረን ዶናልድ ትራምፕ። እዚ ከዓ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጠጠው ከብለ ክብል ከሎ ኮለጌና ድሮ ርክብ ገይሩሎም ዘለንስኪ እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ባክግራውንድ ወርክ እቲ ቀዳማይ ስራሕ ኮለጌና ኣብቲ ስልጣን ከይከደ ኣዳሊዎ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ነዚ ድማ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ዓወታት ናቱ ቁፀራ ዝኽእላ ብደረጃ ዓለም ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚያ ነገር እዚያ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተፈቲሕዎ ኖቤል ፕራይዝ ክሽለም እዩ። ገለ ሕፁያት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ነዚ ጠጠው ኣቢልዎ ከሎ ኖቤል ፕራይዝ ተዘሂቦሞ እቲ ኖቤል ፕራይዝ እውን ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ኣሚን ንኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ዝህልቕ ዘሎ ዝተዋህበ እሞ ክሳብ ሕጂ ድማ ክመልስዎ ዘይከኣሉ ናይ ብሓቂ መሕፈራት ኮይኖም ክተርፉ እዮም እቶም ናይ ኖቤል ኮሚኒቲ እዚ ከዓ ነቲ ኣጀንዳ ዘለዎ ጥራዮም ክህቡ ማለት እዩ ከም ዝህብዎ ድማ ብንጹር ክኸውን እዩ። ድሮ ከምኡ እንዲ ዝሕመ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣጀንዳ ንዘለዎ ጥራይ እዩ ትሽልማት ዝወሃብ ዝብል ዘረባ ኣለዎም። በዚ ኮይኑ በቲ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ነታ ጉዳዩ ሲሪየስ ሒዝዋ ስለ ዘሎ ንኽፈትሓ ዝበለፀ ዕድል ከም ዘሎ ሕጂ እዚ ብዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ብተግባር እውን ክገብሮ ከም ዝኽእል ድሮ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። እቲ ስትራቴጂ ናቱ ድሮ ርክብ ገይሩሉ ኣብቲ ርክብ ናቱ ግን መጀመርያ ቅድሚ እቲ ርክብ ክንርድኦ ዘለና ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ኣብዚ እስከንስማዮም the Russia-US relationship. I mean, Trump said he could end the war in a day without giving any detail as to how he would actually go about doing that. I mean, obviously it's going to take longer than that, but it still stands that he wants to see an end to it in some way, shape or form. How do you see this playing out with Trump as president? I think that's one of the few certainties that, to me, there are two certainties about the Trump coming back to power. One is he will try to do something about Ukraine. The other is that the Europeans are almost certainly going to have to try and raise their defense spending because... So Donald Trump ካብ መጀመሪኡ ብተሪሩ ዝተዛረበ እንተሎ ነዚ ኩናት ቀጢፉ ክውድኦ ምዃኑ እዩ ከመይ ገይሩ ክገብሮ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ንዝብል ብርግፅ ነቲ ንሱ ነታ ጉዳይ እትያ ክፍትና ምዃኑ ስለዚ ወላ እውን ንዝኾነ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ጉዳይ እውን እንተሎ እንታይ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ኤሮጳውያን ዓብ ክፋል ናይቲ ድሕርቲ ስምምዕ ዝግበር እውን ኤሮጳውያን እቲ ናቶም ኣበርክቶ ኣብዚ ኩነታት እዚ كعزز كم زلون كالعل كم زلون عبا بركتو كلهم كم زلون قديتا يكون discussion كله يكونن أوروبا business as usual زبهال نجار كله يكونن that's for sure أبناء دونالد ترامب يزبل زلو the American defense umbrella is going to look more and more kind of fragile and tattered. I think those two things we can reckon on. But on Ukraine, yes, he'll try. But the problem is, will Zelensky agree? And even more so, will Putin agree to start some kind of negotiation? Because in Putin's mind, the Russians are doing rather well. You know, there is Ukraine fatigue setting in Europe, certainly among public opinion, to a greater extent perhaps than among some of the governments. But ሕጂ ትሕቶ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ከይሰማምዑ ዶ ኾኑ ማለት ዘለንስኪ ይቕበሎ ዶ ኾን ዘለንስኪ ድሮ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ይብሎ ንባዕሉ ዘረባ ተዛሪብሎ እቲ ዘረባ ናቱ ድማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብቲ ስምምዕ ሓበሬታ ይብሎ ፑቲን ድማ ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ እቲ ኔጎሲዬሽንስ እንካን ሓባን ዝርርብ ተዛሪቡ እንተተገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ዘሎ ምርድዳእ ፑቲን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ስለ ዝደሊ ዘሎ ምናልባት
كم زدليو يوكرين كم تدليو كي كون خليجن كرادو خمس قولوا زنفت هالو هجي أبتي تغير زلو تليفون زبلو زلو سكنسمع. Telling CNN about Donald Trump's congratulatory post-election phone conversation with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. It was joined by the tech tycoon, as we noted, Elon Musk. Our Brian Todd has more on that for us. Brian, what does the billionaire's presence on this important phone conversation tell us about Trump's approach to foreign policy in his second term? Well, if it tells us that Donald Trump أبزناي ركب ناي دونالد ترامب مس زيلنسكي زنبري إيلون ماسك أبت تليفون كونفرنس أتيو كم زنبري زد معنا زو مين ستريم ميديا كسألوا لهم دليل كم زلوا سمعوهم دحين كساع كندي ناي سلام منفس كوجرعهم كم زدلي. will be about as unpredictable with foreign leaders this time as he was in his first term, and that's put Volodymyr Zelensky and his country on edge. More than 2 months before he even steps back into the Oval Office, Donald Trump has already thrown a controversial wrinkle into his foreign policy, having billionaire Elon Musk join a call between the president-elect and Ukrainian President Volodymyr Zelensky the day after the election. That's according to a source with knowledge of the situation who spoke to CNN. It's an extraordinary. So, هجي انتايو دزاربهم زلو دونالد ترامب من بريزنت مخادو كم دما مسو دما إلى ماسك ني زيلنسكي سلازرخبو كتصلو لهم جمير الله انتاي جن كتصلو لهم هيكالن بايدن اسكالا مدياف سينو كودق كله بايدن زربا كطفو كله بايدن عمنا سو كفت زربا غود كزارب كله نورمال بريزنت شارب رئيس زلو وي طعي زبلو زنبريوم نسلام كجبر أبتي بقصلو زلو إلى ماسك دما كم أما خاري نسلام نخجبر دونالد ترامب كجبر كله هذا عبس قاعد فتير له ماله نو وندر نبع سي ان ان سبك امنهم زي كلاب زوانه زي بحج ونز قد ديكاو نتا كمال هاريس حنت كم تسعر زغبرا زبلو زلو زو مين ستريم ميديا يو ابزي اتوم زلو امنت مريت زبيت زلو اب امريكا نزو ميديا تاع زياتهم زامنهم سبيلن وحد سبي زامنهم توم قدم اب 7 8 زلو قدم بهم زعبيو سميهم زكاتلهم نشتي ولدو زبحال اي سمعوني ايامنهم ني سلامتاي نقول نجر قمت الكان مزراب سلام نخمسو ናይ ኤሮጳን ናይ ዓለምን ሰላም ንከውሕሱ ዝተገበረ ቴሌፎን ከም ሓደ ዓብ ገበን ዝገበረ ኢሎን ማስክ ስለምታይ ምስ ፕሬዚደንት ኣብ ከምዚ ኩነታታት እዩ ዋይ what is the problem ኣበይ ኣሎ ትፀገም ኣበይ ኣሎ ትሽግር ንሰላም ከምዚ ኢሉ ዝተበግሶ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሰላም መንፈስ ካብኣቶም ርሒቑም ዘሎ ጥራይ ዘርኢ Who spoke to CNN. It's an extraordinary breach of what we might consider to be any kind of normal protocol. I really find it to be an indicator also of who it is that Donald Trump is listening to as he prepares potentially to abandon this partner of the United States, Ukraine. The Ukrainians have been concerned that Trump so እንታይ ትልተንያ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኢሎን ማስክ ሲ መን እዚ ፕሬዚደንት ተመሪፁ ዘሎስ መን እዩ ዝፀልዎ ዘሎ ኣሜሪካዊ ሰብ ኣብቲ ምርጫ ናቱ ድማ ዓበ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ዓለምና ሰላም ክትረክብ ኣለዋ ደቂ ሰባት ድማ ኣብ መሬት ክነብሩሎም ኣብ ማርስ ድማ ክነብሩሎም ካብ ኒኩለራዊ ኩናት ንዓለምና ከነጥሕና ኣለና ዝብል ሰብ እዩ ዘማኽሮ ዘሎ በንጻሩ ንስኻትኩም ነቲ ባይደን ዝበሃል እንታይ ኢሎም እዮም መኽርዎ ኣለዉ ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ንክኸይድ ኣፅዋር ሃቦም ንውሽጢ ራሻ ንክሃርሙ ሓግዞ እናበሉ ዝጉስጉሱ ዘለው እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዕላማ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኩናት ይደልይዎ ኣለዉ እንታይ ጥረብሓ ናቶም ኣይርዳእንን እዩ ግን again ምስትውዓል ዘድልዮ እቲ ኩነታት to Ukraine or maybe cut it off altogether. It would be really very, very difficult. And that's a nightmare scenario for Zelensky. Musk, as the head of SpaceX, has a security clearance that gives him access to some classified information. He has allowed Ukrainian forces to use his crucial Starlink satellite communications network on the battlefield. And so he has enormous power over Ukraine. Musk posted a proposal to end the war in 2022. He wrote, quote, Crimea, formerly part of Russia. Ukraine remains neutral. Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is the will of the people. So, انتهينا نرى زلنا بحفشة إيلون ماسك نتصور زخونة مرقصي نيرو خاب مجمريو بزي إيلون ماسك دما إيلون ماسك نابنت مسبوتين عركيهم زبلو كما يجرى عرك خون خل يوكرين زبال سراويت ناتهم بمولو زتك أمل زلو ساتلايت من إنترنت يقول نخالي ناي إيلون ماسك ستارلينكيو سلازي أسوار لك كم أسوار ناي نكوينا زدلي كوينا أسوار نيوكرين كمسب زلو كتفلت على لك إيلون ماسك سلازي إيلون ماسك نتوم يوكرين كندم انتاي ترى عراق قبلو يقولوا أبتكويناتهم وسان زخونة تكنولوجي زبهم زلي بدرجة بوتين دما بفلوي بفقرك الرئيس خل سبعي كونن هجي تاي تبل زلو ناتو يوكرين روسيا بيس among Ukraine Russia سلام كله تقوين proposal غير نيرو سودمان تايل نيرو redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves
if that is the will of the people. ስለዚ እተን ዶንባስ ድን ካልኦት ዞባታት ኩለን ተወሲደን ዘለዋ UN ዝዕዘቦ ምርጫ ክግበራሎ ምስመን ክኾኑ ይደልዩ ስለዚ እንድሕሪ እቲ ህዝቢ ምስ ራሻ ይንደል እንታይ ኢላ ግን ራሻ ክትከይድ ክትክል ኣለዋ ክሪሚያ ትበሃል ፔኒንሱላ ማለት እዩ ንሳ formally part of Russia as it has been since 1763 ስለዚ ካብ ቀደም ክሪሚያ ዝበሃል ኣካል ናይ ራሻ እዩ ነይሩ እዚኣ ናይ ራሻ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ነገር ክግበር ኣይክእልን እዩ ከምኡ ድማ water supply to Crimea assured ከምኡውን እቲ ናይ ክሪሚያ ቦታ ናይ ማይ ቀረብ assured ክኾን ኣሎ Ukraine remains neutral exactly እዚኣ ቀዳመይትን ልዕሊ ኩሉ ነጥቢ እዛ ታሕቲ ተቐይስዋ ዘሎ Ukraine remains neutral ኔቶ ኣባያቱን እዩ ኔቶ እንተኣትዩ እቲ ኩናት ጀሚሩ ስለዚ Ukraine neutral ክትከውን ኣለዋ እዚ ድማ እቲ ምርጫ ናብ ህዝቢ ኣቕሪብዎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ድማ ተገይሩ ማለት እዩ so let's continue. It was welcomed by the Kremlin, while the Ukrainian ambassador to Germany said, F off. Musk has been in regular contact with Russian President Vladimir Putin since late 2022, according to the Wall Street Journal, a report denied by the Kremlin. Trump has campaigned on ending the war in 24 hours, without much specificity. But his running mate described a deal where Russia keeps the parts of Ukraine that it has already taken. What it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine. That becomes like a demilitarized zone. In other words, the Ukrainians would have to give up probably Donbass, that eastern region, and Crimea. This would not be to the advantage of Ukraine at all. Trump has ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ እታ ፕላን ናይ ትራምፕ ፕሮፖዛል ትበሃል ዘላ ራሽያ ነቲ ተቆፃፂራቶ ዘላ ተዋጊዕ ሒዛቶ ዘላ መሬት ናታይ ተወዲዩለ እዩ ነዚ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ፕራክቲካል ሰብ እዩ ፕራግማቲክ ስለ ዝኾነ ተዋጊእኩም ዘየትሓንኩም መላ ሕጂ ብኸመይ ከተትሕንዎ ደሊኹም ክብሎም እዩ ቀደም ከይተዋጋእኻ ከለኻ ብእዋኑ ኣብ 2022 ምሉእ መሬትካን ባሕርኻን ክትወስድ ትኽእል ነርካ ኣይደለኹን ኢልካ ኣብ ውግኣት ኢኻ ዘተ ሰላም ኣብ ኢስታንቡል ዝተገበረ ዩክሬን ብሰንኪ ጎስጓስ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን እዮም ገዲፎሞ ስለዚ ባዕሎም ዝኣተውዋ ኩናት እያ እዚኣ ስለዚ ኣብታ እዋን እትያ መሬቱ ብምሉእ ከውሕዝ ይኽእል ነይሩ ግን ናይ ኔቶ ድማ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ከም ዘለዎ ተሰማሚዑ ነይሩ ግደፎም ዝበልዎ ድማ ገዲፍዎ ስለዚ እቲ መሬት ራሻ ሒዛቶ ዘላ ራሻ ክትወስዳ እያ ኣብቲ ላይን ግን ናይ መወዳእታ በፂሖሞ ዘለዉ ሓደ መስመር ክግበር እዩ እቲ መስመርቲ ድማ ዲሚሊታራይዝ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ሰብ ዘይረግፆ ቦታ ክግበር እዩ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እውን ከኣትዉ ክእሉ እዮም ኣዊሉ ግን ነቲ ሎጂስቲክስ ናቶም ነቲ ገንዘብ ንዓም ዘድሊ ኩሉ ኤውሮጳ ክኸፍሎ ክኽእል ኣለዎ ብምባል ሓደ ፕሮፖዛል ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ፕሮፖዛል እዚ ብዩክሬንን ብኤውሮጳን ተቐባልነት ክህልዎ ድዩ ኣይክህልዎን ኣብ ኤውሮጳ ክምለስ ኢና ፅኒሕና ንሰምዖ ግን ክህልዎ ድዩ ኣይህልዎን ዝብል ሕቶ እውን የለን በፍንጫ ክቕበልዎ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣነ ይሳተፍን እየ እንድሕር ኢላ ኤውሮጳ ትገብረ ነገር የብላ ኣፅዋር የብሎም ገለ የብሎም ንዩክሬን ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሕራይ እንተኢላ ነቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ሕራይ ከምኡ ክኸውን እንድሕር ኢሉ ተወዲ ኣሎ ኤውሮጳ እንታይ ይብሉ እንታይ ይገብሩ ኣገዳስነት የብሉ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ኣፅዋር ትህብ ዘላ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ገንዘብ ክቡ ይኽእሉ ኮኑ ግን ወታደራዊ ሓይሊ ክቡ ይክእሉ also blamed Zelensky for Russia's invasion. He should never have let that war start. That war's a loser. Then there's the personal friction, going back to when, as president, Trump pressured Zelensky to investigate Hunter Biden during a call about U.S. aid to Ukraine. Democrats alleged a quid pro quo, and Trump was impeached but acquitted. And more recent tensions, such as Zelensky telling CNN this. I can't understand how Donald Trump can be on the side of Putin. This all comes at a very precarious moment. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ዘለንስኪ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ነገር ክፅበቅ ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ ድርዱእ ነገር እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓለም እውን ህንዲ እንተትገብሮ እቲ ሽምግልና ቻይና እንተትገብሮ እቲ ሽምግልና ሓደ ዘረባ ኣሎ ልሙጥ ዘረባ ኣሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዓውደ ኩናት እንተተሰዒርካ ኣብ ጣውላ እውን ትሰዓር ኢኻ ሕቶ ከመይ እቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ስዒሩ ዘሎ ኣብ ጣውላ ንሱ እዩ ዝበለፀ ዝረክብ እዚ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ጎንኻ ስለ ዘለዎ እዚ መስርሕ ዘይቅየርኒ ብኩናት ተፈቲንካዮ እቲ ጉዳይ ብኩናት ተፈቲንካዮ ብኩናት ኢኻ ትወፅእ ዘለካ ብኩናት ዘይወፂኻዮ ኣብ ጣውላ መፂኻ ነቲ ብኩናት ተሰዓርካዮ ክመልሰልካ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ዓለም የለን very clear እዚ that's why ድማ ናብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ናይ ራሽያ ከይዱ መጥቃዕ ተፈቲኑ ነይሩ ንሱ ድማ ኣይሰለጠን ስለዚ at the end of the day እዚ መራሒ እዚ ነታ ዩክሬን ትበሃል ዝቐትላ ዘሎ እዚ መራሒ እዚ ክእለ ዘሎ ቀዳማይ For Ukraine. In the eastern region of Donbass, Russian forces have been making gains, and Vladimir Putin plans to capture the entire region. And as many as 11,000 North Korean troops are now bolstering Russian forces, resulting in deadly clashes, according to Zelensky. Wolf? Brian Todd reporting. Brian, thanks for that report. And Scott, should Elon Musk be on... So እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ
ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ኣትዩ ድማ ንዩክሬን ይሃርማ ኣሎ ኩሉ እዚ ዘረባታት እዚ ጎስጓስ እዚ ነቲ ኩናት ናብ ኔቶ ክቕይርዎ እሞ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኔቶን ኣትዩ ምስ ዩክሬን ኮይኑ ንራሻ ንክሃርም ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ ፑቲን ስቱፒድ ኣይኮነን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ዘድልዮ ይኮነን ዩክሬን ንምስዓር ኩሉ ድማ ይፈልጥ እዩ ሰራዊት ናቱ ዝበለፀ ፖዚሽን ከም ዘሎ ዝበፅሐ ፅዋር ኣለዎ ዝበፅሐ ተተኳስን ሚሳይላትን ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ዘረባ እናተገበረ ከሎ ብዛዕባ ዩክሬን ኣይስማዕን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ራሻ መዓልታዊ ትደፍእ ስለ ዘላ እዚ ራሻ ብጣዕሚ እያ ትደፍእ ደላ ትሕቶ ድማ ከመይ ጌርካ ንራሻውያን ጠጠው ከተብሎም ትኽእል እዩ Major calls like this one with President Zelensky, especially after the Wall Street Journal reported that Musk has been in regular contact with Vladimir Putin since 2022. Yeah, I don't know how to answer that, to be honest with you, Wolf, because I'm not sure of the nature of the call. I assume it was a congratulatory call. Look, Donald Trump's the president-elect, and he can really have anybody around and on the phone that he wants. So I don't know how to answer it other than to say Trump's won the election, and he's going to construct his administration and his advisory team however he sees fit. So if that happens to include Elon Musk, well, it's going to include Elon Musk. And I'm sure that other national security officials and other diplomatic officials will be included as time goes on. Yeah, azga commentator izula zalo Donald Trump ተመሪጽ ኣሎ ኣማኸርቲ ንዑ ዝምችዎ ንዑ ዝጠቕምዎ ንዑ ዘገልግሎ ኣማኸርቲ ክገብር መሰል ኣለዎ ኢሎን ማስክ ምስ ይሳተፍ ካሊእ ይሳተፍ ፀገም የብሉን ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ክንዲ ቅራፍ ናቱ ክኾኑ ዘይክእሉ ኣድቫይዘራት ተባሂሎም ዶ ኩናት ወዲ ኩናት ይዝርግሑ የለውን ስለዚ ኢሎን ማስክ ግዳ ንደቂ ሰባት ዓብይ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ስፌር ሰላም ድማ ዘርብሖ ኢሎን ማስክ ብሰላም ይዝረብሕ ካምፓኒታት ናቱ ናይ ሰላም ካምፓኒታት እዩ ናይ ውግእ ካምፓኒታት ኣይኮነን ኩለንተን ካምፓኒታት ናቱ ኣብ ግዜ ሰላም እየን ዝሰርሓ ህዝቢ ዓለም ራሻ ምስ ኣሜሪካ ተታሪቃ ድማ ዝዓበየ ዕዳጋ ኣለዎ ንዑ ስለዚ ናይ ሰላም ካምፓኒ ዘለዎ ናይ ኩናት ካምፓኒ ኮነን ዘለዎ that's why ድማ ፍልልይ ኣለዎ እቶም ብውግእ ዝኸዝሙ ከም ባህሊ ኢሎን ማስክ ኣይኮኑን ንሳቶም ካልእ ዕላማ ዘለዎም ነዚ መንግስቲ ፖለቲካ ብምዝዋር ድማ ነቲ ዕላማኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዮም እቲ ገይም ድማ ይውድኦም ስለ ዘሎ በዓል ሲኤንኤን መጋበርያ ናቶም እንታይ ዝበሃል ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ እዩ ዝበሃል ናይ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃሉ ድማ እቲ ቢግ ፋርማ ቢግ ፉድ ገለመለ ዝበሃሉ ነቲ ህዝቢ ንምቁፃር ድማ እቲ ሚድያ ቢዶም ሒዞም እዮም ስለዚ ነቲ ስርሖም ንኸሳልጡ ነቲ ሚድያ ቢዶም ስለ ዝሓዝዎ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ክሳብ as they get past the series of time when it's more than just congratulatory, when they're actually discussing a real policy between the United States and Ukraine. Well, we don't know what they discussed on that phone conversation. They could have been discussing some real policy, but we haven't been told, at least not yet. Maria, Elon Musk isn't expected by most observers to have an official government position under Trump. How much is there going to be, though, a shadow government in this second Trump administration? I think that's one of the biggest concerns, Wolf, because even if Elon Musk doesn't have an official role, I think being like a amorphous senior advisor type of thing is probably more concerning because he's not going to have to be vetted by anyone. So انتهت بالله the same people جو بايدن كمي من يوم حضره خمسة لون زي حلف 4 عامات ولا حدا يفلتني حدا سمتايلو صحيفه اب امريكا زلو بريزيدنت كحسب زغل وي كسرع زغل كم زي كنا نفلتنا كم كله قد سقات يبلان تحقر صيلة تغسل الله سلامتايلو بدحر مقارجة زي تمرص منقس كله زي سلا زليلو التمرجان قبره نمسلينا دامبر بدحر مقارجة زي تمرص منقس نسيت سرح ስለዚህ ጆ ባይደን ሕመም ኣይሕመም ወላ ቲቪቨክ ዝበሃል ሓደ ናይ ሪፐብሊካን ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕግዝ ዝነበረውን ከምኡ ኢሉ እዩ ሕማቃት ሰባት ወይ እውን ኣእምሮ ዘይሰርሑ ወይ እውን ገለ ዘይኮኑ ሰባት ሃንደበት ኣይኮኑን ዘጋጥሙ ዘለዉ ኢሉ ደይመደይሎም እዮም ዘምፅዎም ዘለዉ ኢሉ ምክንያቱ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ክፃብኡን ክከላኸሉን ኣንፃሩ ክከራኸሩ ስለዘይድለዩ ክሓስቡ ዘይክእሉ ወይ እውን ድኽመት ዘለዎም ሰባት እዮም ዝመርፁ ዘለዉ እናበሉ ክገልፅዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ኣሎ ዘለንስኪ ለንቀነ ተዛሪቡ ኣሎ መጀመርያ ግን ኤሮፓ ብኸመይ ይርእይዎ ኣሎ ነዚ ኩነታት ንርኢ ኤሮፓ እዚ ሲሪየስሊ ክሳዕ ክንደይ መጥቃዕቲ ወሪድዎም ከም ዘሎ እዮም ዝስምዖም ዘሎ ኣብ ዝስምዑ መራሒ ናይ ኤሮፓ ዝነበረ ሓደ Is now fully Republican and conservative, and the guy comes with a sense of reality. And now it's a bit different since he's reelected. He has the majority in the Senate. He probably will have the majority in the House. The Supreme Court is now fully Republican and conservative, and the guy comes with a sense of revenge. ኣብዛ ሓለፈ 2016 ተመሪፁ 2017 ስልጣኑ ክጅምር ከሎ ሓድሽ ነይሩ ነቲ ሲስተም ናይ ፖለቲካ ናይ ዋሽንግተን ኣይተረድኦን ነይሩ ስለዚ ከምቲ ዝደለ ስራሕ ክሰርሕ ኣይከኣለን ካብቲ ናብትን ክኸይድ ነቶም ዘዝጠለምዎ ክሰጉግ ነቲ ክሰጉግ እቲ ግዜ ሕሊፍዎ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ተረዲኡ መፅኡ ዘሎ
لعلو كل دما نتسند زبهال على واي تشامبر نايتي بايتون أمريكا نتسند زبهال ريبابليكان ناتو بارتيوم دومينيت جيرو مزلو ساتو دما بتعتقد صوريا مبزحت جزء أنصار خدي كلونيهم تدي لهم الرأس كلونيهم سالسايد تي كمدما نتحاوس ون كوكواصر وهم زغلو يزن جرزلو سلازي لعلو كل دما تايلو حنا مفداي حنا نخفدي ما تيزليلو حنا نخفدي ما تيزلو حنا نماني يخفدي I think أوروبا تردي ومالو أبتزا حلفة نيتو يكون أوروبا أشكى على التصايتملو مس ودا قدما بزح صرفن وردتن ما تيونيرو يبلون يرم كم لا سيكون دحر حجيلهم اسرع تمرج ام سو سدون كم حسم غريفوم سلازي حنيوك فدي ما تيزل زغاي أوروبا دما ناي بحكي حماق كنتات كغات ما هم زغل عبر عدي جلوهم زي كنتات matter of fact and with a more radical idea and the world also has changed you may see today that China is probably more aggressive than it used to be and that Russia is an authoritarian power which has launched a military war in Ukraine which is on the European continent so as well geopolitical environment has changed but also the US situation and in that field we need absolutely to learn what Josep Borrell calls the language of power. Europe is a collection of nation states, of ancient culture. If they are together, if we are together, we represent. سنتاي زبل زلو بحفشة نسو تعلم تغير الله نالبات نسو ببلانن كم دم راديكال أديو أخرار زخنة بوليسيات عزيزي متزلو لذي أوروبا زكونتات زي كردانا كخلالو وأنقاناي حيلي كردانا كخلالو زين غنقا بردما حدنا تكلوانا لو بلالو تحدنا دما نسو زبلو زل حدنا زيد اللي وبزحاتيو عادو قينهم قطبا ما كيبو من يوكرين محقاس لزغوني ايدلي ونيوم زحات نا أوروبا حبرات كوميشن نكحيل ايدلي ونيوم انتحيلو نابي قصو خمس غيد مقابريا نايمان كوينهم زلو سلد فلتو اتن هاقرات لولاو نتن كحيل ينزدليا سلزي أمونغو أوروبا حبرات كحيل اللو زبلون كحيل يبلون زبلون دريتشتي زلو بحفشة جن اتم رأس يمانا يكن في أبسلت عن تزم تصلو أوروبا حبرات كحيل ايدلي ونيوم مس حيلة زي تمرزو كتكال سلزغوني نتي ديمقراسياتنا كعبطيو كم دما أبزي ودا أكينات كم تنا أمريكا مقابريا وين وزلو بوغير أبشي قركتونا نتا أوروبا دما أب حرقا كتواي زبل سلزلو يريو خاص سلزلو أكايدا نات يريولو أبغزي كوفيد تعينت أكايدا تقتلو أبكيناتنا يوكرين تعينت أكايدا تقتلو كوميشن سلزي يريو سلزلو زكونتات زي مورسلت أنت توهيبو زيقادة كم مقابري نزل سلزل زلو نزل خمسة تازل زربا سلز سمع زلنس كلام كنا زسمم زربات زاري بلو اتزرباس كنا اسمها انتهي بلا الله بزي مسيلكم درا 300 بليون زخون جنزبنا راشا بانكتاتنا أوروبا كم زلو نفلتينا يبلو مالو اوكي إذا قد دايزي قال كابو نتي ولا مخسب كابتي جنزبتي زترغبه هيبوم منيرم شدش بليون دي قال مال هيبوم منيرم قال دما 5 بليون كبانكتاتهم تلقحهم التعداد ما بتولد ناي زي جنزب زي راشا غيرو كخفل كم زلو غيرهم ليرهم سلازي نتجنزبتي بوقع كنت دي سرقوا اندايركت لقوا سرقهم كبو جميرهم نيرهم حجي قن انتاي كبل جمير له حلف حلفوا نزي جنزب زبمولون عن هبونا كبلهم جمير له so according to the estimates of international institutions the destruction they caused in Ukraine is about 800 billion لازم بعالم لخاوي كيلاتات اب يوكرين فتيرهم مزلو عنوت كبابي 800 بليون زتمانيو سلازي 300 بليون جنزب نعناك وهبنا له يزبل ناي بحق نتي اوروبا وحبرات زبال مسؤول كيم وقت افي زلزلزي نزي جنزب زن يوكرين تحريبمو اوروبا وحبرات زلو ناي تامامنت ناي قطبا سعيمو جود باي تشاويلو كفانو طراي زلو جنزب ناي كالا هاجر سريقون خالا هاجر كبزت خوينو اب اوروبا كقمጥ ዝኽእል ሃገር ኩሉ ይኮን ወይ እውን እቲ ዩሮ ክትቀመሉ ዝኽእል ሰብ ተገዲዱ ጥራይ ተደይ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሪዘርቭ ነቲ ገንዘብ እቲ ከቐምጦ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ይኮነን ስለዚ እቲ ዘረባናቱ ጠገለ ከም ዘይብሉ ደጊሙን ዓለምና የነፅር ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ኤውሮፓ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ነዚ እውን ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዋጋ ክኸፍሉሉ እዮም ነቲ ገንዘብ ንክወስዶ ይምጉት ኣሎ ንሱ so everyone is asking what are we going to do if Trump won't support you financially? Where will you get the weapons? How will you defend? So Ukraine اجنتاي كبل دليل له دونالد ترامب نتكينات تطوابلو اندحريلو اي بلوني بعد خاط فلتيلو نزل 300 بليون مهابوني كاب كالوت هاجرات اصوار كفتني كبلي كفت ندلو كساب كندو كتبل كمان ادل كهوبا كا اي كلني من البات تناي
ናይ ራሽያ ሓይሊ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ፍጹም ኣይደልን እዩ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ኩነታት ኣብ ገለ መዕለቢ ክግበረሉ ኣይደልን ዘሎ ነቲ 300 ቢልዮን ሃቡና ንሕና ድማ ብዝመስለና ነቲ ገንዘብ ክንጥቀመሉ ኢና ይብላ ኣሎ ብብልሽውና ብገለ ነቲ ገንዘብ ብዙሕ ስርቂ ከም ዝግበረሉ ካብ ካልኦት ሃገራት ገዚና ኣፅዋር ክንጥቀም ኢና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ከዓ ነታ ኤውሮጳ ለኪምዋ ክጠፍእ ዝኽእል ግለሰብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ንነብስና ባዕልና ክንውስን ክንክእል ኣለና እቲ ገንዘብ ጥራይ ሃቡና ነቲ ገንዘብ ናይ መን ገንዘብ ኢሎም ክቡኻ ድሮ እቲ ተገይሩ ዘሎ ነቲ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ሃሲዎ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ብሓፈሻ ግን can we simply give apartments to the people who lost theirs? Could we find accommodations and had to go abroad and they could do work here? ስለዚ ነቲ ገንዘብ ወሲድና ንሲቪላዊ መዓላ ንህዝብና ንኸነልምዓሉ ነቲ ገንዘብ ሃቡና እዩ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ገንዘብ ንልምዓት ናይ ዩክሬን ክንጥቀመሉ ኢና ኢሎም ነይሮም I think እዚ ዘረባ እዚ ገንዘብ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ራሻ ቀቢፃ ክዶ ትፈያ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ነገራት ክቕየሩ እዮም መድረክ ክቕየር እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ በፍንጫ ክማውፅዎ ክመፆም ኢና ኤውሮጳ በፍንጫ ክማውፅዎ ድሮ በዓል ጀርመን ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ክዕርዩ ከም ዝሓስቡ ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ኩሎም ተሓሊቦም ከምፅወሎም ድሕሪ ጠፍዩ ስለዚ ክጠፋ ይደልይዎን እዮም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ክቕበሎ ዝኽእል ብጀካታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ካልእ ሰብ ክቕበላ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ግን እንተተቐበልዋ ከዓ ኣይግረምን እየ ምክንያቱ ዘገርም ብዙሕ ነገር ስለ ዝረአና ኣሎም እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እውን ኣዝዩ ዘገርምን ዘስተምምን ስለ ዝኾነ ስለዚ تحته ناي زيلينسكي نابي ገጹ ከም ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ፍለጡ Trump on his election victory. Trump has spoken about his good ties with Putin, but Moscow is cautiously looking forward to Trump's presidency, who has vowed to end the war in one day, presumably by forcing Kiev to make territorial concessions. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin, and I think is anxious. Russian forces ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ክርኢ ደልየ ኣለኹ መሲልኩም give me a second ቭላድሚር ፑቲን መልሲ ይህብ ነይሩ ቭላድሚር ፑቲን ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ምምፁ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘተሰላም እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዎ facilitating as far as the possibility for establish our relations with the US is concerned, we're open to these possibilities. To a large extent, the pool is in the US is good because we were not the ones. So ቭላድሚር ፑቲን ንጹር ዝኾነ መግለፂ ድማ ሂቡ እዚ ድማ ነቶም ምዕራባውያን ንኤውሮጳ ይኹን ነቲ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ኣፍ ደገ ዝበሃል ዓፂኦምሉ ዘለዉ ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ ዘተሰላም ኣሜሪካ ዝምልከት ክፉት እዩ ባዕፆና ንሕና ይኮናን ማዕፆና ዓፂና ንሕና ይኮናን እገዳታት ጌርና ንሕና ይኮናን ንሕና ብልዕሊ ኣሜሪካ ዝገበርና እገዳ የብልና ዕፅዋ የብልና ፀገም የብልና ኩሉ ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እዮም ስለዚ እታ ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ናይ ኣሜሪካ ዘላ ኣብ ኢድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እያ ክትከውን ዝምድና ምስ ራሻ ዘሎ ናበይ ገፁ ክወስዶ እዩ ንዑይ ዝምልከት ስለዚ ብኣና ወገን ዝጎደለ የለን ኣብዚ ሕጂ ክቕፅል ከሎ እቲ ዘረባታት ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዘነፅሩ Introduce any restrictions or sanctions against the US, nor are we facilitating any armed conflicts in the territories in their proximity. We've never sought anything like that, and I would like to say that we've never done anything like that in practice. We do not quite see why the US seems it has the right to do that, and we... So, Vladimir Putin tablalo, nehna ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንኣሜሪካ ክሃርም ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ከባቢ ኣሜሪካ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ኣፅዋራትና ክንህብ ኣይረኣናን ንህብ የለናን ወይ ክንህብ ኣይሓሰብናን ኣሜሪካ ግን ብፍሉይ ኣብ ዙርያና መፅያ ኣብ ጎረባብትና ኣፅዋራን ገለን ጌራ ውግእ ከም ዝናዋሕን ነገራት ከም ዝበላሾን ትገብረሉ ዘለዋ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓ ስለምንታይ እዩ ንዝብል እዚ ዘረባ እዚ ንባይደንን ጭፍራናቱን ብፍፁም ዝርድኦም ቋንቋ ኣይኮነን ንዶናልድ ትራምፕን ኣማኸርቱናቱን ግን ፅቡቅ ገይሩ ዝስምዖም ዘረባ እዩ ይርድዎ እዮም እዚ تانجبرنا صورنا أب زوريا ناي راشا نيكولر وحيل غيرنا نقص كسازلنا يزول دونالد ترامب لنجارات كم زلوا يزنبوا دونالد ترامب استراتيجي قوي بلا بلا نابلو نتوكينا من واحد تكمل قنقاتات أي فلطونيس كلهم تمام ما خرتي لهم زمسون رقم حجيلو أدنى غيرهم نكينات رايز دليل يميلو إذا كينا زي دل بينو نسينيرو أنصار كلهم تم كيناز دليل ما إنها تواجدنا تبع سنة يزحلفوا نفسه كف أبقى قرابة خايلو تم كلات ما مسفلوت كي سقوا مسقوا كود ما مصحف يصحف زعبايل يلو لازم كلاتهم تبع ما غرتنا تزنبر مصحف تصحيفهم يوم دونالد ترامب كم زي لنا دو كم زغيرنا دو نابلو
መጽሓፍቶም ጽቡቕ ሽየጠሎም ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ኣብተን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናቱ ብፍጹም እዩ ኩናት ንኸየጋጥም ነቶም ጎስጎስቲ ናይ ኩናት ኣፎም ናዓፀወ እናሰጎጎ ይሓሊፍዎ ሕጂ ግን ጽቡቕ ገይሩ ተረዲእዎ ኣሎ እንታይ ክገብር እዩ ኣብቶም ዝኣምኖም ሰባት ጥራይ ክጽጋዕ ክፍትን እዩ እዚኦም ብደገ ካብ ርሑቕ መፂኦም ኪላታትን ፈላጣትን ኮይኖም ዝመፁ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ከም ዝኾኑ ተረዲእዎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን እቲ ዝዓበየ ስልጣን ንጓሉን ሰብኣይ ጓሉን ይህብዎ ነይሩ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ንዖም ጥራይ ክኣምን ዝኽእል ነቶም ካልኦት ክኣምኖም ኣይከኣልን ኣብ ዋሽንግተን ዝኣምኖ ምእማን ስለ ዝፀኣነ ነቶም ዝኣምኖም ወላ ተመኩሮ ይሃልዎም እሳቶም እቲ ኣነ ዝበልክዎ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዝበሎም ጓሉን ሰብኣይ ጓሉን እዮም ነቲ ኣገዳሲ ኩነታት ሒዞም ነይሮም እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ዘተኣማምንዎ ሰባት ሒዙ ከም ዘሎን ልክዕ ከምቲ ናቱ ሕልሚ ዘለዎም ከምቲ ናቱ ኩነታት ዝርዩ ሰባት ይቕርብ ከም ዘለዎን ብኡ መልክዕ ድማ ዓብ ለውጢ ክገብር ትፅቢት ክግበረሉ እዩ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ ዓብ ለውጢ ክህልዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ We are hopeful that at the end they will come to realize that they'd better refrain from doing that because that's what they should be doing if we do not want any global conflicts. But the president-elect of the US, President Trump, spoke along similar lines, so we'll live and see how it plays out in reality. Keeping in mind, of course, that such an institution as the presidency of the US is bound by certain obligations, by certain responsibilities. The president of the US is tied to a certain extent to those people who helped him arrive in power. You know, in the past. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ of course እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝተፈላለየ ትካላትን ኦርጋናይዜሽንስን ኣለዉ ናብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ድማ ብዙሓት ዝሓገዝዎ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ፅልዋናቶም ኩሉ ኩሉ ግዜ ተገሪሂና ክንርዮ ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ነቶም ምዕራባውያን ዓለም ጽቡቕ ጌሩ ስለ ዝፈልጦም You know, in the past, Jacques Chirac said, you know, what kind of democracy can we talk about in the US? Because without $1 billion, if you don't have $1 billion in the pocket, you shouldn't even entertain the thought of participating in the elections, you know, let alone participate in practice. And those people who provide those billions, they participate in building the future team. And if they delegate someone, they have a lever for exerting influence upon those people who will be. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጃክ ሽራክ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ዝነበረ ቀደም ብዛዕባ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ክንዛረብ ከለና እንታይ ዓይነት ዲሞክራሲ ከም ንዛረብ ዘለና ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእና ኣለዎ ኣብ ጅቡ $1 ቢልዮን ዘይብሉ ወይ እውን $1 ቢልዮን ክቦ ዝኽእል ትካላት ኣብ ጎኑ ዘይብሉ ንምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክሓስበውን የብሉን ኢሉ ስለዚ ናይ ገንዘብ እቲ ፕሬዚደንት ማለት ብገንዘብ ዝግዛእ ስልጣን ምዃኑ ምርዳእ የደሊ ሕጂ ድማ ብቢልዮናት ዝትመን ተቐደም እዩ ንሱ ኣብ 2000 ዘሎ ቢልዮን ኢልዎ ነይሩ ሎሚ ብቢልዮናት ዝትመን እዩ እዚ እቶም ቢልዮናት ዝህቡኻ ዝነበሩ ሰባት ስልጣን ኣለዎም ፅልዋ ክገብሩልካ ንኣብነት እታ ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ኤፓክ ዝበሃል ጥራይ ዘይኮነስ ሓንቲ እስራኤላዊት ጥራይ ከባቢ ብኣማኢት ሚልዮናት ንዶናልድ ትራምፕ ሂባቶ ኣላ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ዝምልከት ጉዳይ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እንተናት መርገፂ ኣብ ናይ ራሽያ ዝምልከት ግን ንኣንፃር ራሽያ ንክሰርሕ ብዙሕ ገንዘብ ተኸፊሉ ክንብላ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ከፋልናቱ ዝነበረ ድሕርያ ኢላን ማስክ ነይሩ ኢላን ማስክ ድማ እተን ኩለን ካምፓኒታት ናቱ ተሪኻዮም ኣብ ሰላም እየን ክረብሓ ዝኽእላ ሰላምን ርግኣትን እንተሎ ኣብ ኤሮፓ ሓንቲ ኢላን ማስክ ንዶናልድ ትራምፕ ክፀልዎ ዝኽእል ጉዳይ ግን ኣሎ እሱ ድማ ሕግታት ምብዛሕ ዋላ ኤሮፓ ዝገብሮ ዘሎ ኣንፃር ነቲ ካምፓኒታት ናቱ ዝተፈላለየ ሕግታት እናገበረ ፀቕጡ ዝገብሮ ዘሎ ነዚታት ጠጠው ከብሎም ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢላን ማስክ ኣብ ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ስራሕ ከልይዎ ነይሩ እቲ ናይ ዴሞክራትስ መንግስቲ ነተን ሮኬታት ናቱ ንኸይትኩስ እውን ኣብ ገለገለ ይዓፅዎ ነይሮም እቲ ናሳ ዝበሃል እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናቶም ከምኡ ድማ በዓልተን ቦይንግ ዝበሃላ ስፔስ ናይ ስፔስ ገለ ዘለዎን ብዙሕ ኣሳልጦ ዘይብለን ግን ነቲ መንግስቲ ኣብ ኢደን ይሕዘንዎ ስለ ዘለዋ ኢላን ማስክ ንኸይዕወት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዕንቅፋት ገብርዎ ነይሮም እታ ናቱ ካምፓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ስለ ዘሎ ዝያደ ፀላእቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢላን ማስክ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ እዮም ነቲ ብውግእን ገለን ዝረብሑ ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋዕ ብዙሕ ሽግር ከጋጥሞ ዘይክእል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኦፍ ኮርስ እቶም እስራኤላውያን ደገፍቲ ስለ ዘለዎ ኣቦታት ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግን ኣብ ደረጃ ዓለም ግን ብዙሕ ዝተፈለየ ፀቕጢ ክግበረሉ ዝኽእል ኮይና ይስማዓና So it's important to see whether the president-elect manages to build good relations with this so-called deep state and also build contacts and relations with the voters. If he keeps his promises, his authority is growing and he can use that authority
to become an independent political figure, even in his relations with those influence groups that help him arrive in power. It's a very complex process. What's going to happen in the US is something we cannot tell for sure. So እቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ንሳቶም ካብ ናቶም ፅልዋ ክድሕን ተኽኢሉ ብዙሕ ከሳለጥ ይኽእል ክኸውን ግን ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ብዙሕ ግዜ ትዛረበሉ ብዙሕ እቶም መራሕቲ ክመፁ ከለዉ ተስፋ ዘለዎም ባህጊ ዘለዎም ኮይኖም እዮም ዝመፁ ግን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ንክሰርሑ ኣየፍቅደሎም እዩ ብምባል ገሊፁ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ይገብርሉ ኮኑ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ንምብታን ዝተፈላለየ ኣዋጃት ገይሩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ባይቶ ከምኡ ድማ ነቲ ሰነት ስልጣን ስለ ዘሎ ብህዝብን በቲ ኮሌጅ ዝበሃል እዚ ስለተመረፀ ብኩሉ ድማ ተመሪፁ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ድሕሪ መጋረጃ ዝቋፀር ዝነበረ ንክሰብሮ ንከኣልዮ ወይ ንከጉድሎ ዓብይ ተስፋ ተገይሩሉ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ተስፋ ድማ ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ንቐፅል Indefinite support of Ukraine, I think, is becoming more and more of a mirage. And in those circumstances, if you were Putin, would you say, well, okay, I'll settle for less than I really want? That's going to be a difficulty. Trump and Putin will certainly talk. But whether Putin will give in easily and agree to negotiations is another issue. The second thing about Ukraine... Donald Trump كفتن غليو Putin ግን ክሕግዞ ክሰምዖ ድያ ይሰምዖን ግን ካላርሲ ዝብል ዘሎ ፑቲን ክሰምዖ ከም ዘሊ giving billions of dollars in military aid to Ukraine. Donica, I mean, is this Zelensky's worst case scenario now that with Trump back in power and a Republican Senate and potentially Republicans taking control of the House, that they'll just cut off all financial and military aid to Ukraine? It's certainly the outcome that Volodymyr Zelensky didn't want, despite his very kind of cooperative tweets yesterday, saying that he had an excellent conversation with Donald Trump. It was very difficult to get the last package of $60 billion plus over the congressional line. It's going to be, I think, nigh impossible now because Trump has made... So, ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ተወሳኺ ወላ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክንባካይና ይድበልዎ ኣብ ናይ ጆ ባይደን ብምሉእ እቲ ገንዘብ እቲ ንክረኽቦ እውን ከቢድ ከም ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕን እቶም ሪፐብሊካን ደው ከብልዎ ምዃኖም ምክንያቱ ዝተወደብ ኩናት እዩ ገንዘብ ናብ ኩናት ንሰደሉ ምክንያት የብልናን ብምባል ድሮ ነቲ ዘለውን ኣጠጠው ከብሎ ምዃኑ ደትስዋይ ድማ ነቲ ናይ ራሽያ ኣብ ባንክታት ዘሎ ገንዘብ ሃቡን ክብል ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ Donald Trump ነቲ ኩናት ንክቕፅል ዝኾነ ሳንቲም ክብ ከም ዘይደልፍ ሉ clear, I think, if you can detect a plan that he'd like to freeze the conflict more or less where it is. And I think when he says he'll have a phone call with Zelensky and Putin, he'll be more or less communicating to Zelensky that they will receive no aid. Now, that, of course, assumes that Zelensky will then recommend to his people to stop fighting. There's no guarantee there. And, of course, Putin doesn't seem to... In that sense, Trump is on the same page as Putin, that he doesn't give a lot of agency to Ukraine. He sees it as a pawn in a much bigger geopolitical chess game. And you must remember that the first conversation that Donald Trump had with Zelensky back in 2019, when Zelensky became president, was essentially to shake him down, where he more or less dangled $400 million of congressional aid which had been approved over Zelensky's head. He said, I won't give it to you unless you dig up some dirt on the Biden family. So that was a very inauspicious start, as has been noted elsewhere. I mean, so ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕን ዘለንስኪን ዝኾነ ፅቡቅ ርክብ ከም ዘይነበሮምን በቲ ኮይኑ በቲ ድማ ዝኾነ ነገር ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ብዙሕ ሓገዝ ክረክብ ከም ዘይኮነ up their defense spending for NATO. Can they find the money, especially in the economic times that many of these countries find themselves in? Well, with great difficulty is absolutely right, because as you say, across the board in most European countries, there are, severe social issues, housing issues, funding of social services, healthcare, education, etc. And then pretty much all countries in Europe are dealing with that or some variation on it. So it would be extremely difficult for a government to say, well, we're going to, effectively take money away from other areas of spending, kind of more domestic areas, in order to build up the military and so እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ሳንቲም ኣይህብን እየን ድሕሪ ኢላ ዩክሬን ንዩክሬን ንምሕጋዝ ኤውሮጳውያን ሃገራት ባዕሎም ተኣኪቦም ብገንዘቦም ገይሮም ክሕግዝዎ ይኽእሉ ዶ ዓቕሚ ከለዎም ድዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ንሪኦ ዘለና ድሮ ቁጠባናቶም ኣብ ሕማቕ ወዲቑ ከም ዘሎ ዩኬይ ኤሌክትሪክ ዝሰኣነ ህዝቢ እቲ ሄልስ ኬር ናቶም ተበላሽዩ ከም ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ይኣርግ ከም ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ይገብሩ ከም ዘየለዉ ብዙሕ ናይ ፖሊስ ፀገም ከም ዘሎ መዓት ሽግራት እዩ ዘሎ ኣብ ዩኬይ ጀርመን ከምኡ ንሪኦ ኣለና ቢንቶታትና ይወድቃሉ ይብሉ ዲጂታላይዜሽን እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ዲጂታላይዜሽን ኢንቨስት ስለዘይገበረተን ካምፓኒታት ሉ ዝገብራ ኣለዋ ሰዓት ከቢሩሎ ፋብሪካታቶም የብል ኣሎ ኩለን ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ዓብ ፀገም እዩ ዘለወን ነቲ ቁጠበ ንክሕውያ ከማን ሽግር ኣለወን ለተለውን ኣይኮነን ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከሳስያ ልዕሊ ዓቕመን እየን ኣበርኪተን ዘለዋ ካብ ሕጂ ንድሓር ገንዘብ ብምሃብ ነቲ ኩናት ከናውሖ ይኽእላ ዶ ዝብል ዳርጋ
ተለኻኺምካ ጥፋእቶ ዘይኮይኑ ነቲ ኩናት ንከቐፅልዎ ኣይክእሉን እዮም ናይ ግድ ነቲ ኩናት ከነቐፅሎ ኢና እንተኢሎም ታኦም ክገብርዋ ዝኽእሉ እታ ዘለንስኪ ዝሓታ ዘሎ ናይ ራሻ ገንዘብ ወሲዶም ንዩክሬን ንዑ ክህብዎ እንተዘይኮይኖም ኪንው ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ክህሉ ይክእልን እዩ እዚ ከዓ ናይ መወዳእታ ብመጻእዮም ይላገፁ ከም ዘለዎን ብመጻኢ ደቆም ይላገፁ ከም ዘለዎን ጥራይካ ትፈልጥ ብሰላም ክውዳእ ንዝኽእል ነገር ክሳብ ኢድካ ነግርካ እንትቁረፅ ክትባስ ምቁራፅካ ከዘይተርፍ ኣብ መወዳእታ ተለኻኺምካ ንክትጠፍእ ክትፍትን ከለካ ካብዚ ዝኸፍእ መርሕነት ክህሉ ይክእልኒ ኢሎም sustain the war. So with great difficulty, I think is the answer to that. If they had to, because I think as a condition for NATO staying intact, and I think governments will, and they will have to do it because NATO is important for Europe. The self kind of defense element of it, the Article 5, the involvement in the US, that is very, very important, and I think that would override perhaps other considerations. But it certainly would be very difficult in all European countries, as we can see at this stage. Can I just make one point? We talk about obviously what Trump may do. One of his statements, and I know he's made, of course, lots and lots of statements, sometimes contradictory, but one of his statements does very regularly get repeated in Moscow by officials, which is the statement he said about how he would start the process of peace, which is effectively carrot and stick. He said that he would say to President Zelensky, you have to start talking or we will withdraw support. But if you do start talking, then we'll help you rebuild. But he also said he would say at the same time to President Putin, you have to start talking or we will allow Ukraine have better missiles and longer range missiles. And if you do start talking, then we'll start to ease sanctions. So again, as Donica say, it's this kind of deal-making aspect of Trump that we've become used to. But that's what Moscow expects. Clearly, Article 5, the involvement in the US. شنتاي زبل زلو دونالد ترامب دما قلقل صلواتات ون علو تزربان تتجميرهم ني يوكرين زربات دي جميركم زخونه ነገር كنعصوينا قبل نراشا فلاديمير بوتين دما زربان تليفون كنتاتن نكجمر بتحدى كلمه نخل نابن انت قبل اجدا كان العلالكمينا تزربان زربن ديسكشن نقبر قبل اين سامعنا تيلون بوتين دما نيوكرين اصوار كنباينا ها قبل اي دونت ثينك ان راشا افراريو كعواد زغل ግን ነቲ እገዳ اللي بوتين بتعمي زدلي نات بزح صقم يفطر لهم زلو نتي قطباو نهرناتهم ስለዚ እሱ ክገብር ተኮይኑ ንፑቲን ንትኩናት ብዙሕ ጥቅሚ ከም ዝገበረሉ ፍሉጥ እዩ እቲ ሃገሩ ኦርጋናይዝ ንክገብር ራሻውያን ኣብ ሃገሮም ከም ዝኣምኑ ንህዝቦምን ሃገሮምን ከም ዝሰርሑ ቢልዮነራት ናይ ራሻ ኣብ ዝኾነት ዓለም ውሕስነት ከም ዘይብሎም ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ራሻውያን ኣብ ራሻ ተኪሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ይብዎም ኣሎ ስለዚ ንፑቲን ትኩናት ወላ እኳ ክሳራ እንተሎ ብዙሕ ጥቅሚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ነቲ ሃገር ንምእካባ ንምሕያላ ብዙሕ ኣበርክቶ ይገይሩሉ ስለዚ ነዚ ሕጂ ትበፂሖሞ ዘሎ ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ንላዕሊ ገጾም ንክኸዱ ኮይኖም ሰላምን እገዳ ድማ ክእለየሎም ክኽእል ኣለዎ በዚ ኮይኑ በቲ ዓለምና ነዚ ትመስል ኩላትና ኣብ ዓለምና ዝግበር ዘሎ ድማ ብቐረባ ክንሪዮን ክንፈልጦን ኢና ትሕዝቶ ንበኩም ዘለና ኣና ይሆብ ካብኡ ክንመሃር ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ኩሉ ግዜ ንዓኹም ኢልና ንፅዕሮ ድማ ንስኻትኩም ተባብዑ ነዚ ቻነል ናበልኩ ከም ወትሩ ለበዋ ክበኩም እየ ነዛ ለበዋ ስምዕዋ ተድልየኩም እያ ድማ ተድልየና እያ ንኹሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች